Now reading the notice, and you shall also receive. Good morning. My name is Mildred. Apology, Director for Kigumu. So much. Where is Director Nyota? Heads of departments. My name is Mundia David. Good morning. From region. Marihi matirari moru muno mwaka uyu nituronire kuri factory imwe irakinyite irarihirwo na makiria ciringi 60 na kwoguo ona mathire maria turahete members aitu nituronete aigi ao ni mahotete kuriha na makariha wega no kuri amwe ni undu wa gitumi kimwe kana kingi mathia makakoremererwo ni kuriha acio no tumeraga hindi ciothe mwisho wa mwaka wakinya no kondu nahota kurikia thire kuringana na tweranite uke tuikare thi twaranirie tumenye uria tuguthie na mbere. Budget iyo ni yarora kuria tugukorwo tukiona na njiriye tugukorwo tukiona mbeca njire imwe ni ati income itu igukorwo ikiuma mwena wa loans, income hakuhi 80%, na income iyo ingi yume kuri njira ya mbeca iria tuonaga kuria tu investite na mbeca iria ingi tuonaga kuma kuri service income. Ni tuguthie na mbere na kumahe last expense cover kana mbeca cia mathiko aria maraiga mbeca wega thiine wa investor account kuma 100,000 na guthie na mbere. Kwa ni macio nimo maundu maria main twahitukia mucemanio wa umuthi thiine wa budget.